بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtovdonlar, hurmatli ular, tubanchiliklarimiz alamlarni yo'qdan bor qilib, ularni har doim tarbiyalab turuvchi, yolg'iz bir ibodat qilishga loyiq bo'lsak, Alloh taolaga tegishli. Biz Allohdan maqtaymiz, Allohdan yordam so'raymiz, Allohdan yordam qilib yolvoramiz. Nafslarimizni buzuqligidan, amallarimizning nasharidan biz Allohga sığınamiz. Kimni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, dindan yiroq qilsa, uni hech kim hidoyatga ko'ndirmas. Şahitlik bilen şunlukta Allah'tan başka ilah yok, yalnız ol, onun tengdaşı yok. Şahitlik bilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem elçisi ekanligine. Ana, onun ahli beyti sahabelerge, tabiinlerge hem doğru yoldan barışı barcha mümin Müslümanlarga Allah Teala'nın selamları, rahmetleri, hem bereketleri bulsaydı. Elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala İslam dininde o'zining shariatida kengashlashuvni, shuroni bek yuqori darajaga ko'targan. Ham o'zining suyukli habibi, suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga da Alloh taolo amr etib aytdi, zo'r ish qilganda ular bilan kengash etdi. Mana bu bek hikmatli oyat. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ona vahiy ingan kishi. Alloh taolo uni to'g'risida aytdi: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'zining havosina, tilaklarına erib bir so'zda aytmasdi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi ve sellemga to'g'ridan to'g'ri vahiy kelib turadi, lekin shuning bilan birga Alloh subhanahu va taolo anga aytdi, zo'r ish qilganda ular bilan kengash etdi. Demak, shundan anlaşılgancha, agarda endi g'amal endi hukmi belgili bo'lgan g'amal bor ekan, uning to'g'risida belgili fikrlashib bo'lmaydi. Masalan, namoz o'qish masalasi, haj qilish masalasi, ular endi butunisida shariatda qaralgan sheylarga ham olimlar uning endi hukmlarini belgilaganlar. Lekin dunyoviy masalalarda agarda buning to'g'risida ham endi boshqa masalalarda, ya'ni Qur'onda aytilmagan masalalarda bu uchroqda kirisincha kengashlashga kerak ekanligini ko'ramiz. Hem Allah subhanahu wa ta'ala müminlerini tasvirlab aytadi: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Hem ol müminler Allah Teala'nın şakırına cevap verirler. Yani Allah Teala'nın emirlerini ötüler. Hem Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: hem alar namazlarını turg'izarlar, namazlarını ötüler, hem işlerin fikirleşip şura bilen boshqaralar deydi. Hem biz bergan ne'matlardan, rizqlardan ular muhtojlarga ulushlarni chiqaralar deb Alloh taolo maqtab aytadi. Mana shu oyatlarda mu'minlarni ham e'tibor etsangiz, iymon keltiruv, ondan so'ng endi namoz o'qib, so'ngan ishlarni shura bilan ishlav to'g'risida endi Alloh taolo aytadi. So'ngandan shu 3-chi masala shuroni ko'targandan so'ng Alloh taolo aytadi, ham biz ularga bergan ne'matlardan ular muhtojlarga nafaqa qiladilar, ya'ni ulushlarini chiqaradilar deb Alloh taolo aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agarda Alloh aytib turgan shayda biror masalada vahiy bo'lmasa, u sahobalar bilan kengashlashaydi. Ham uning tarixidan ko'p shunday aybirlarni ko'rgan bo'lar. Ham bir vaqt payg'ambar sallallohu alayhi va sallam palmalarni, filiklarni otalantirganini ko'radi. Ya'ni endi birisining ishidan olib, aniqdagi nelar apeliniya boshqaralar. Ham endi Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam bir sahobasini aytadi: "Men o'ylayman, bular ana ishlab qolishlaylar" dedi. Tegese ayda radhiyallohu anhu narsadi o'mush mo'l bo'lsin uchun dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men o'ylayman bu bir foyda beradi" dedi. Ham endi shundan so'ng shu so'z Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallamning so'zi borib eshitishadagi xalqqa ham bular bu praktikasini deganda qoldiralar. Ham
Шул елны уңыш булмый диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде аннан соң әйтә, үзенең шул фикерләрен дөнья эшләре буенча ул кайвакыт дөрес әйткәнен, кайвакыт ялгышырга да мөмкин икәнлеген. Чөнки ул шундый ук кеше. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән ингән мәсьәләләрне, аятларны мөселманнар инде бер шиксез кабул итәргә тиешләр аннан икәнлеген Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде ассызыклады. Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның инде шулай тарихыннан күрәбез. Кайбер күп мәсьәләләрдә сахабаларда фикерләшкәннәр. Мәсәлән, Бадр сугышы алдыннан. Анда алып тора торган позициялар мәсьәләсендә. Аның иптәше сахаба радиллаһу анху Ибн Мунзир килә һәм әйтә, монда басу бу вахиме яисә синең фикерме берәр хәйләме дип әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең фикере икәнлеген аңлаткач, тегесе исбатлап күрсәтә. Моннан без ди бу алып торган урыннан алга да бара алмыйбыз, артка да китә алмыйбыз ди. Һәм икенче яхшырак урынны тәкъдим итә һәм Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям кабул итә аның фикерен. Шуны узак та үтмәй Ухуд сугышы була. Ухуд сугышы алдыннан бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янәдән сахабалар белән җыелышып фикерләшә. Һәм Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның үзенә якынрак булган фикер ул шушы шәһәрдә абаруны мөҗәһидә саклау була. Ягъни инде шушы шәһәрдән бер кайда ачык җиргә чыкмыйча саклану була. Һәм бу фикерне мунафиклар, аларның башлыгы Абдулла ибн Убей кабул итә. Имеш, аларга инде билгеле качарга гына кирәк була һәм бу инде bir яклап инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны җүпләгән кебек килеп чыга. Һәм башка Бәдрдә катнашмаган сахабалар радиллаһу анһум мәҗмәгин әйтәләр, юк ди без ачык җиргә чыгабыз, алар белән ачык сугышачакбыз ди. Һәм Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзе бу фикерне башта хупламаган булса да, соңыннан барыбер бу фикерне кабул итә. Һәм инде билгеле сахабалар соңыннан фикерләшеп алгач, юк ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга каршы чыккан кебек булдык дип, янәдән баргач, аңа әйткәч, без синең фикереңне алабыз дип, инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде үзенең күбәләрен кигән була бит инде, ул әйтә, Пәйгамбәр кигән икән, инде аны салмый ди. Ягъни без барачакбыз, көрәшәчәкбез дип шушы фикерләрне әйтә. Тагын бер кызык мәсьәлә, монысы шулай ук бәйле мөселманнар белән мөшрикләр арасында булган шушы низакка бәйле дип әйтәйек, берләшкән кабиләләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга һәм инде сахабаларга һөҗүм итәргә дип 10 меңлек гаскәр белән юнәләләр Мәдинә шәһәренә. Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямга бу хакта хәбәр итәләр һәм ул шура җыя янәдән. Һәм шунда Сәлман әл-Фариси радиллаһу анһу тәкъдим итә мөселманнар, мөшрикләр килә торган якка инде зур шукыр казырга һәм инде менә шулай дип сакларга шәһәрне. Һәм Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янәдән сахабаның фикерен кабул итә һәм бу иң дөрес фикер булып чыга. Ахыр чиктә инде турыдан-туры сугыш булмыйча бик озак камалышта торганнан соң, бер айга якын камалышта торганнан соң мөселманнарны Аллаһ Тәгалә җиңүче итеп инде корбаннарсыз гына дип әйтсәк тә була, корбаннарсыз гына инде мөселманнарны үстен итеп чыгара. Аннан соң инде билгеле бер вакыйга Аллаһ Илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның төшенә күрә ничек итеп аның гыйбадәт Мәккә җирлегендә хаҗ гыйбадәтләрен үтәгән. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр итә бу хакта сахабаларга һәм инде алар бик нык сөенәләр, чөнки соңгы елларда инде алар Мәккә шәһәренә бармаган булалар. Моннан соң инде якынча 5-6 ел үткән була һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары белән инде Мәккәгә таба юнәлә. Ләкин Аллаһның әмере белән бер җирлеккә җиткәч, аның дөясе бармас була. Бөтенесе әйтәләр, инде Касва киреләнде ди. Дөясенең исемен әйтәләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, юк ди, бу аның холкыннан түгел ди, ул киреләнми, бәлки аны филне тоткарлаган зат тоткарлады ди. Ягъни филне Кәгъбәтулланы җимерергә килгәндә Абраханың гаскәрен Аллаһ Тәгалә тоткарлаган кебек, Касваны да инде Аллаһ Тәгалә
endi to'xtatdi diye, demak bunda xayrlik yo'q, hali Alloh taolo baribir. Ham endi o'sha Hudaybiya yerligida ular mushriklar bilan endi kelishuv tuzdilar. Birinchi qarashga aning punktlarına qaraganda bu musulmonlarga nechikdir endi ziyon bo'lgan kebek bo'lar, hatto endi qay bir sahobalar bu fikr bilan kelishib bitmasalarda bu Alloh taolaning emri bo'lar. Ham endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, ularga ihrom holatidan chiqishga kerak ekanligini, ya'ni endi qurbonlarini sholib, shashlarini qirga kesirga kerak ekanliklarini xabar ekan. Birgina sahabada endi oshiqmay bu ishlarga. Bunda endi ilm ahllari aytdilar, ular umidlangan bo'ladilar, balki Alloh taolo Alloh taolo endi ruxsat berib, Alloh taolo Makkaga borib ibodat qilarga dedi. Ham endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining xotini Salama radhiyallohu anha yanakira ham aytdi shu so'zni, ya'ni sahobalar oshiqmaylar qo'shgan ishni o'targan. Ham Salama radhiyallohu anha yana mana ko'ramiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turmushidan nindi suratni o'z fikrlasha. Ham onun xotini aytdi, ey Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam, sen o'zing ishlab berayverda aytishdi deb. Ham endi Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam o'zining o'sha to'g'ri xotinining o'sha yaxshi fikrini o'ti, ham endi sahobalar radhiyallohu anhum majmuin butunisi oshiga Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallamning o'rnagini yaradi. Ham mana o'sha qay bir qissalardan, qay bir voqealardan ko'ringancha mana fikrlashib ishlav dunyoviy ishlarni o'l endi bir vaqtda da qilishga yetmay ekanligini ko'ramiz. Ham bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnati, bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'li bilan. Ham u mana shu dunyoviy masalalarda endi fikrlashib ishlaydiganlar. Albatta endi fikrlasha turgan kishining bu masalada tajribasi ham endi ilmi bo'larga tegish, aqlli bo'larga tegish. Tilasa kimdan endi kengash so'rab bo'lmaydi. Ana endi bilgili ilmi ham tajribasi bo'lgan kishidan so'rashga ruxsat etiladi. В Коране Аллах Субхану ва Тааля привел совет в одном ряду с молитвой и милостыней. Совет Шура. Аллах Субхану ва Тааля говорит, которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем мы их наделили. Совет с другими более опытными, компетентными в интересующем вопросе людьми – одна из важнейших сунн посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Праведники прежних времен говорили, тот, кто делает истихара, никогда не ошибется, и тот, кто советует, не будет сожалеть. Также они говорили, обратное этому утверждению, они говорили, тот, кто предпочитает только свое мнение, близок к заблуждению. Аллах Раббыбыз har barchalarımızga da mutlu iman, tavfiq hidayet, istiqametler versin, anın kuşkanlarını ötep, peygamberlerin tevfik nasip etsin, bizga haqlıqni etib ko'rsatsin, şuna iyeriga nasip etsin, bizga batılni batıl etib açıp salsın, ham şuna saqlanırga nasip etsin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. وأقيموا الصلاة.